30 नं गरेश्वर बियाबाव गोदानै सायख'जानाय बिसिडिसिनि मासिगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायबाय। सोलिफु बिटिसि सरकारा मोनफ्रोमबो बियाबफोराव बिसिडिसिनि मासिगिरिफोरनि थिसनथाइ बिलाइखौ राननाय बायदिनो दिनै 30 नं गरेश्वर बियाबावबो गोदानै सायख'जानाय बिसिडिसिनि मासिगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ राननाय जायो। गिबियावनो 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमएलए महेश्वर बसुमतारीनि नुजाथिनायाव आरो 30 नं गरेश्वर ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि धनन्जय बर'नि मासि लानानै सामलायनायाव टिसि एलसिसि बिसिडिसि गरेश्वर नोगोराव खुंथाइ आफादनि मासिगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरनि थिसनथाइ बिलाइखौ राननानै होयो एमएलए महेश्वर बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि बे गरेश्वर नोगोर खुंथाइनि आफादनि आफादगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि थिसनथाइ बिलाइ आरो 30 नं गरेश्वर ब्लकनि टिसि एलसिसिनि मासिगिरि सोद्रोमा आरो गरेश्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि थिसनथाइ बिलाइखौ गरेश्वर खोन्दो जौगाखां मावख'नि बेन्दोंआव थानाय कमिउनिटि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानानै थाङो। दिनैनि बे हाबाफारियाव गरेश्वर नोगोर खुंथाइनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि थिसनथाइ बिलाइखौबो गथायनानै होयो। बिनिनो गरेश्वर नोगोर खुंथाइ आफादनि मासिगिरि महरै 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमएलए महेश्वर बसुमतारी बिथांखौ थिसननाय जायो आरो लोगो मासिगिरि महरै गरेश्वर ब्लकनि आफादगिरि धनन्जय बर'खौ थिसननाय जायो। दिनैनि बे हाबाफारिया तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि गाहाय नेतारि चित्रेश्वर बर'जों लोगोसे जिल्लानि दैदेनगिरि ब्लकनि दैदेनगिरि आरो मिरु बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो गोबां मावथिफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। আমি চৰকাৰৰ যিখিনি পদক্ষেপ নিকায় নিগম যিখিনি সমষ্টি পৰ্যায়ৰ আছিল সেই সমষ্টি পৰ্যায়ৰ নিকায় নিগমবিলাক গঠন কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আমাৰ ভিচিডিচি চেয়াৰমেন সদস্য টিচিএলচিচি চেয়াৰমেন আৰু সদস্য টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেন আৰু সদস্য কমিশ্যনাৰ তেওঁলোকৰ নিযুক্তি পত্ৰ আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে কৰ্মীসকলৰ উপস্থিতিত আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে অতি নিষ্ঠা সহকাৰে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব যাতে পালন কৰে কাম কৰে আৰু আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত এটা সফল ভূমিকা সক্ৰিয় ভূমিকা যাতে তেওঁলোকে লয় সেই কথাখিনি মই তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি ইয়াত এনেকৈ হেৰি কৰি খুব ছুটি এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিছিলোঁ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ তাৰপিছতে আমি এনে প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমি আশা কৰিছোঁ যিখিনি বিষয় বা পোৱা নাই তেওঁলোকেও সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মই খুব আশা কৰিছোঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ যিখিনি আমাৰ চেলেঞ্জ আছে যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছে এই 5টা বছৰৰ আমি কৰি যাব পাৰিম এনেকুৱা এটা আশা ৰাখিছোঁ। আপুনিও পৌৰপতি হ'লে গতিকে অৰুণাচল টাউনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব? মই চেষ্টা চলাম গড়েশ্বৰ যিটো পৌৰসভা এই পৌৰসভাৰ যি 8টা ৱাৰ্ড ইয়াৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে ড্ৰেইনেজৰ ৰাস্তাৰ আৰু মানে গোটেই মানে ৱাৰ্ডবিলাকত ষ্ট্ৰীট লাইট ইত্যাদি যিবিলাক কথা আছে বা কৰিব লগা আছে সেইখিনি কাম কৰিম। তাৰপিছত মাষ্টাৰ প্লেন এটা বনাই তাৰ কাৰণে পুঁজি আনাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম বুলি মই এটা হেৰি ৰাখিছোঁ প্লেনিং এটা ৰাখিছোঁ চাওঁ কিমান সফল হয়। দেখা পাইছোঁ বিচিডিচিসমূহত মহিলাৰ প্ৰাধান্যও পোৱা গৈছে কি ক'ব? এতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিপিএফৰ পলিচি মেকিং বডিৰ সিদ্ধান্ত আছিল যে ভিচিডিচিত মহিলা 50%লৈকে ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে অলপ মহিলা সংখ্যা অলপ বাঢ়িছোঁ। তাত অলপ প্ৰত্যাহ্বান থাকিব মহিলা চেয়াৰমেন য'ত আছে তথাপিও সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিলে নিশ্চয় তেওঁলোকেও কাম কৰিব পাৰিব শিকিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन।
बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि थाबिज एबा राजमुहिनि थाबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।